molila bih, upozorila bih sve žene koje su ovim prelaznim godinama perimenopauze da ne pomešaju nekako simptome pa da sve pripisuju hormonima i eto perimenopauzi, kad se možda zapravo radi o anksioznosti. Anksioznost ima onako prilično drastične i telesne i psihičke uznemirujuće simptome i gledajte da vodite neki zadovoljavajući život, okruženi dragim ljudima, zadovoljavajućim aktivnostima, prijatnim i da probleme rešavate što pre u životu da biste smanjivali svoju anksioznost i da tražite pomoć od ljudi i nemojte sve da pripisujete perimenopauzi, prosto da dignete ruke, ma to su hormoni, eto treba tako loše da se osjećam u ovim godinama, ne, možda je ipak samo anksioznost, to je stalna zabrinutost, stalno strahovanje, stalna strepnja koja ipak po meni nije hormonska, nego je nekako i situaciona i naučena i tražite pomoć i radite na tome.